Minisita omuweezi w'enshonga z'abakozi Mary Grace Mugasa nagira ngo ekitongole kye ky'enshonga z'abakozi nikyereza emirimo abantu 48 bonka kandi obwo abashomere bari bingi munonga. Omu mbeera egi nashobora gavumenti ya NRM eriyo neetaho emiringo mingi y'okuhangaho emirimo kurabira omu porogaramu zitari zimwe na zimwe. Tibanye na mirimo bambi emirimo egi ekwijja kuteebwaho private sector habwokuba economy yaito ya Uganda eri private sector led. Yitwe mu public service tukwereza emirimo abantu emitwaro 48 yonka abantu emiliyoni nka 46 ya Uganda. Ekikuba nikimanyisa ngu titukagabire kurungi emirimo university ekuturukia buli mwaka. Minisita okugamba ebi yabanabugana w'abachairman b'ebyaro biryo mu rurembo rwa Hoima ishomero rya St Benedetta Primary School omuhuru y'okutebekanisa okwakira President Museveni okutera kampeni 2011 by'okwezi oku. Hati tukwenda kutimba tukwenda kutimba etamu tukiwa tukumaliza mulo omuntu wabayerezo bakolesa n'abakatoliki mulo bwa vivi tugenda tusimba emiti tutandike tubutekeewo. Nkaba nisomesa Dwaga Boys omwaka gwa kuruga mwaka 1982 baite ebintu bitali byangu obwire bwona tuyikaraga iruka. Ezra Tayebwa chairman wa Chombozo mu rurembo rwa Hoima najangwe ebintu nibice birukuburamu ko kusya amashanyarazi mu ruburika hamwe na mizi. Aburamu kiri harume ngundo zimezi kwetaga kolasi katugame ko ruguru rwa Hoima Nyantonzi road baite ngundo zikiziro bwingi zikuzero then kuburamu na amaizi ga pipe to water kandi no kutukonyera atu ina amaizi ga gravity buli yango gravity kakuba buli yango gravity batugure tanke kukira y'ebukoto. Kampeni hizi tuzimane za president na kora kampeni na ijakunu niturango kampeni rallies zibasekuru hati kine kumekinga shwango rallies zona garakakure mu region yetu zile kuribata kusaho kurwanagana usaho akavuye kona kajya kuba. President Yoweri Kaguta Museveni aje kutera kampeni mu Ruhoima 2011 rwa kane Sunday kwija gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.